A imam Viber, imam Skype. Osim Facebooka čula sam za Instagram, za Twitter, Whatsapp i tako, ima toga još. A imate li neku od tih društvenih mreža? Nemam. Ja znam moju društvenu mrežu, a to je ispijanje kavica sa mojim dragim prijateljicama u našem lijepom gradu. Recimo, to je moja najdraža društvena mreža. Instagram, Viber, Twitter i... Jel imaš neku od njih? Ne. Viber, Whatsapp, Instagram? Imam to. To imam 5 dana. Mislim da je to jako dobro ako to ljudi koriste za nekakve lijepe, korisne im stvari, razmjenu informacija brzu. Mnogo ljudi mnogo toga zna. Međutim, imaju oni koji to koriste na neke sasvim lošije načine. Ja mislim da je Facebook koristan zato što preko njega možemo upoznati neke nove osobe. Ja mislim da je Facebook koristan jer možemo komunicirati s ljudima koje ne možemo često viđati. Ja mislim da je Facebook i dobar i loš, to je da ima i svojih dobrih i loših strana. Ja mislim da je Facebook i koristan i nekoristan, zato jer koristan možemo se čuti sa ljudima iz cijelog svijeta, a ne koristan zato jer nas neko može hakirati. Ja nemam Face. Ja mislim da je Facebook svima uništio privatnost i to je njegova loša strana. Mama i tata ga neće napraviti. Imam Facebook, normalno. Ja mislim da stariji ljudi moraju provoditi, to jest imati Facebook, a iako od moje prijateljice baka je odlučila napraviti Whatsapp, zato jer ona misli da je to jako popularno. Ja mislim da stariji ljudi mogu imati Face, zato jer možda ako imaju neke stare vijesti, istisću neke pogledati šta ne više se ne reprizira. Pa on meni puno vridi, razumiješ, ja sam otvorila s time u svijet, ja preko toga se najprije dopisujem sa mojom dicom koja mi je dalje od Hrvatske, plus toga ručne radove dižem, dopisujem sa mojim prijateljima kam šta treba, dižem recepte, iznajmljujem svoje apartmane preko toga i tako. Imamo grupe teta odgajatelja i na taj način skupljam informacije, često s kolegicama ili iz drugih gradova i tako to. Mogu s nekim da razgovaram, mogu pitati nekoga što imamo za domaći. Može upoznati pozitivne osobe, ali oprez ima jako negativnih osoba. Vežu me i dobre i loše uspomene i jedna neugodna kad me neki čudak pitao za sexting. Ja imam i dobre i loše uspomene za Facebook. Ima jedna gdje me neki idiot pitao za neki perverzni tulum, ali ja nisam ništa odgovorila. I ima dobre gdje sam upoznala puno dobrih ljudi i s kojima sam sad među najboljim prijateljima. A imaš onda onu drugu stranu što neko, što bi rekli mladi, ufura se i onda ostavi cijeli svijeta, zadrži se na mašini. Bilo je izrade lažnih profila, bilo je raznih ružnih komentara, slika, a isto tako je bilo situacija da jedna učenica koja je možda nije izgledom, možda nekim svojim drugim karakteristikama izazvala jednu veliku lavinu ružnih riječi na Facebook stranici, što je nju dovelo u jednu tešku situaciju, pa se čak i njena mama požalila da je ona rekla ubiću se, zašto oni meni to govore i tako. Za djecu je to vrlo važno da ako komuniciraju s nekim kojim se predstavlja, da upoznaju roditelje, jer iza tog profila se može kriti bilo kakav manijak. Mi se svi bojimo nepoznate osobe, a kaže najviše nereda u obitelji znaju unijeti bliski prijatelji koji se nađu. Pa me i to malo iznenadilo nakon tolikih godina, ali je u svakom slučaju sve se mora unaprijed iskontrolirati. Da treba u stvari naučiti dijete da samo sebe kontrolira. Sigurno da je pozitivna mreža, samo treba pravilno rukovati sa Facebookom. Nismo mi imali društvene mreža prije, ali smo imali iste opasnosti, samo možda u drugim oblicima. Kako dijete ima opasnost? Problem Facebooka i komunikacije uživo svakako postoji, zato što ljudi komunicirajući previše preko Facebooka, oni ne stvaraju pravu sliku o ljudima, mogu ući u jedan svijet mašte zapravo, zamišljati i to onako kako bi oni htjeli, kako njima odgovara. Neko se krije, a neko se kaže na komentaru, tako da ne može biti ono sigur, ali ono koji je iskreni, njega shvatiš kakvi je.
A vi znate neke osobe koje su preko Facebooka jedna osoba, onda ih vidite uživo? Zato je, oni se pokazuju da su na Facebooku popularni, kao imam puno lajkova, ja sam sva elita. A da, ima jedna iz našeg razreda, ona je na Facebooku totalno druga osoba, a u stvarnosti... Na primjer, na koji način? Pa na Facebooku se pravi kao da je, ne znam, hrabra i nešto, a dođe u školu, onda se svi skoro na primjer, na Facebooku govori ružne, na primjer, ružne riči. Znači, svašta će ti izgovoriti, ona će tebe onako do strži, do nemilosti će te a uživo, kad ćeš reći, a da recimo lice šta imaš, samo će pobići. Što se tiče svojih intimnih problema, to sam već i rekla i to nikako nije niti za 6 očiju i 6 ušiju, a kamoli stavljanje na Facebook stranici. A mislim, ne vidim da ćeš ti ostati nekoj vezi do kraja života. Pa tako ima određena osoba u određenom razredu. Pa dobro, nama ih ima puno. Mi u razredima neke koji su obišli 10 ženski. I oni sad kao pričaju, ajme, pomilila sam se s bivčim, ajme, bila sam u kino sa onim macanom. Ja da pitaš koliko imate godina. Ja imam 9, a on ima stariji, ima 10. Mogu reći da je sigurno 50% populacije naših učenika u školi ovisno o Facebooku. Nije da sad malo provodim, ali nije da sam ono ovisni za Ali uspjela sam se bar riješiti mobitela do kući. Ali ne ono da čuješ, ajme došla je poruka, ma briga me završiti, idem se čao da opisiva, baš me ono... A meni je zvuk jednako uvijek isključen. Ja zapravo nikad, rijetko kad sam aktivna na Facebooku, da sam ja sad uzela mobitel i da ja sam sada na Facebooku i to je vrijeme za neki Face. Nego sam uvijek nešto radim pa sam malo na Facebooku, ali zapravo to je možda i puno gora verzija, ali tako izgubite u ništa vrijeme, umjesto da imate neki period do tad i tad, ali naravno ne možete se vi uvijek mimojiti sa tim osobama s kojima želite razgovarati. Ovisni, pa sigurno da imaš, kako ne? Mogu ti reći dosta, znaš, kad je ružo vrijeme, onda i po 2-3 ure uveče kad oni legnu, to već muž zna da što on viče. Dosta, jedno vrijeme sam na Facebooku, onda malo odem sa njega, pa opet se vratim brzo. Što ti misliš o tom konceptu uopće Facebook veze i tih sličnih gluposti? A meni je to, što je to Face veza? Kao šalješ ti srca u porukama, ono, volim te, držite moja mama. Ali čekaj, bubi moj mali skit, dođeš tako pored te osobe. Ili ono dođe, znači vidite se na kilometar, ono... Šta ja znam, širi se previše, možda sve dođe do jednog vrha pa onda plasne, nemam pojma šta moglo biti to. I recimo sjećam se kad smo mi u školi učili o Nikoli Tesli, zapamtila sam onu jednu njegovu rečenicu kad je on kazao na početku 20. stoljeća da će doći vrijeme kad će žene i muškarci komunicirati sa cijelim svijetom putem ekrana. Dakle, u to davno doba za nas, ta njegova rečenica je bila iznimno vjerovatno čudna i neobična i ljudi je naprosto nisu mogli percipirati kako ćemo mi to komunicirati s cijelim svijetom putem ekrana. Mi to danas radimo, to je nama naša svakodnevnica. Facebook neće zamijeniti konverzaciju u stvarnom životu. To ne bi bilo dobro za čovjeka, jer čovjek je prije svega društveno biće. Ali bojim se da će u svakom slučaju jako utuđiti čovjeka od čovjeka.